Colony constituency ke Parlo, Senta Rensing rong pia rong patua klama long kaprek political party pen COC APHLC asong along chepa ogdon. Karbi rong asar amaya tumpen lang buku along village ko na putak mai ke padopon. Colony constituency ke Parlo, Senta Rensing rong pia rong patua klama long kaprek political party pen COC APHLC asong along chepa ogdon. Nona pora hot MP election mate MP kilik nang tebok bom pen ajok asong tin tacherok tok amai along ahawar along mai deng konlo. Lason si busik ni phai kret rock arni Colony constituency ke Parlo Senta Rensing rong pi patua klama long APHLC asong pen cherok tok amai peman pon lo labang so amai along kaprek asong pen sik sidula ja konglong wek nang ji puma tha ponsi methang asong BJP song we pen COC APHLC asong along bang Krip ho atum chepa okdun lo lapen APHLC Central Committee Vice President Rajesh Tisol pen man kido karbi poho pen archo ponsi deng ponlo lapen pini labang suamaya long Colony constituency mai pu dhaniram timung pen si mai chepahem pu ponlo APHLC atum ke chobaya song kali re-election dowek ji rada phan pachobai kali pusi sarkiri rong harpen ningje pon Nili ke Raja Ningleng ason direct BJP atum ke claim ke chok chia long ke BJP atum ahan ke tuna long si riho jok dun lut lo Eli tum karbi aron ke pawir BJP atum the semet BJP RSS Bongo Sena atum si eli karbi aron nang ke pawir lo pusi korsing timung pen ningje pon Lapen pini labang so maya long Central Committee pen nang chetong dun APHLC spokesperson ang tong indikator CC Vice President Rajesh Tiso, CC General Secretary Sarkiri Rongpar Korsing Timung, CC Spoken Dipen Rongpi, XMSC 13 number Haroghat constituencies Suren Kramsa, Langhin constituency XMSC candidate Sarmung Rongpar, Lapen Rensing Rongpia Rongasar Joysing Rongpi, Haroghat Women Wing for President Resika Milikpi, Lapen Ongdung Ri Sanghoatum, nang chitong dun si maing samjin pen lapen labang so maya long ong dung amulok ka chitong dun ratatum ning kang sampen mai pachun pon Colony pen nang kiloberta jubobe news teg report pay news nang litum non ke bang ilong ke pahai pondet ko te nang litum PC claim pangcheng pon Hello, Delhi here ben puji pu bangke non la hemprek pen 6 dulu put a thang ni tum mangu omati 6 dulu tang tang ni put hang kong hemprek hang he la solam mangali hemprek ta ka cho hang ni ke ha Delhi parliament long do kang ni sar tum han pharo ko se MP tum han itung ka pak roining la masu kalila la se hemprek ke pirilong lok ta hai penalong ta hai ma tum ningkan kolone ningkan keblone la bai tum chipu dekhe no na ma da bangke la bang jo ta puta ke ta pena long ta hai ta putek ke seta me nili hin ben puji bangke hemprek long le esek da ke dom dipu long e hemati ku long ke claim uno so ne claim nangi mati votar list long kona so ke cheke be so mening thanangi bu ke ha deli dik dam ningali mati da council a hemar lo emet ha muni tum rong hang tum te ron tum ta tum se claim nangi people lo claim de gente hemprek la ke pinita hang po benam ta po hang ber po sitan nona bangga hat Delhi long damde pang dak e hemati ku ke claim una son people claim ke det ke la si ningi mati tum ke hemprek hang nang lang pule ningi gali ke la si non rather ki tunai bangke dak di phurong su ki long e hemati ku long ke claim una son bangke non amar claim pa chun veng ning ke che ke dia so men ke botalis ten ke inkan veng ning ku anutin nang le na ho ka party do tan ningi tha to la bangke isu farman lo ke la ke APHLC asong apande poli do mati lake kadok be farman lo tum sereng doreng ni pulake lasin la banghe kadok ke beta ningji khala solam bang nili hin be chuning rido lapen hempre ka putha ka bangel la hello pinita hang jok je penap ta hang jok je lapen pini penabe tum che song se plutang te mo iso kai ta hang jok je lasi mo iso kai ta hang jok je plutang te non la so be pachun den nang lasi rara phan ni tumai hin pen lam chak lo hempre ka farman ke akape ke pesita hemprek ke long jia phana bangke arjap phisi doji lapen hemprek pen suncet puke thang na koi kelo hemprek pen aber puke thang na koi kelo e pranche pon rut sita me hemprek a farman ke arjap pu
la so song phan ming ge thepen ang ko ni tha lai lo ni hin ba chu ri The BJP Rapcharia song pen MP Horan Singh be biniar ni anta hem prek alam ningje dunde la so puthak nang ni hen pen PCP BJP asong ben hemprek hangi ko bangket tini bubu laga tini bubu ni lihin ben juta puer lo election manifesto budu do ho election apor hud lu tok tok haide te kopi si claim ponji ma pon lu selam chak do mate hala solam chakalong hala so lo cheralong dong si BJP asong pen kongres asong tum hemprek hangji puke to do kok lo dang Karbi rongasar amaya tumpen langbuku along village ko na puthak mai ke padopon. Rongasar kacharia phan certificate alo ron pon perek ajo karbi rongasar amaya tumpen langbuku kijui kelang adim along mai ke padopon. Karbi anglong lo ahabartin taradet apang ripon chia phan arona teng pen rongasar bat pon lo la so teng pen rongasar phan ke hot alu KAC pen ki pipon chia phan chi sek pon lo la so teng pen KAC CM aphan karbi rongasar amai pen kachitong dam ahut ke ron lap non pusi la so ahut kachini pon sita labang so certificate alu komat ne EM la pen MSc along dokok ke aron kali la silabang so alo prabjin pen nang pinang po la pen rongasar kali pen aphan ki pon long le la pen amen ke chok tang atum aphan ke ron pon lap nang po jong si nang pipe pulo te aron ateng pen che song nang kok pu pusi karbi rongasar amaya tumpen bosik niphai great rock arni lang buku ki joi ke lang adim along mai ke padopon ahur che parai pon la pen KAC aphan rongasara tum aphan hongpharla pinangji pulu kipia tengpen komat ne pherang kia hem kim kera rongasar ahem bek kikim ponjia phan lapen kapachet tang labji aphan tuning repon lapen non kebang jianingkan KYF 50 kechok ahut ke nilitum rongasara tum afanta riso ejang atum pen kang thum karne padopon asonte chilangmi mu chechi puta chingki chethan pon labang so amai along mai phu thorom teron lapen kong chunbang rupam hanse atum mai japon si hawar inkoira truck rongasar atum chetong dun CRDP dun to penida lang ko long inding thang kep karbi rong sarmai objektif mai padupon rang ke mai tu na padom baju na kasi pini ni tu na dak la tikloyon thom asabo isang matang te di sore cepat coy kapon jalan village court kilong le lai hui aputhak mama rong si kilong lima tu lai hui le tumpini biota chala kecipi ben ko masih long le an kita mele tumpini tek wanong le jelas tu puthak langsung itu sedak kan pini jingwai pon masih pini le tuntak langku halo le padukon masih utum lah kasibet pet kal biang long tun mas council pantame pini hitung kal biang long ada long kodak truk kai di rong sa kadang te rong sara tunghan la sariat tiron re aso puthak kai tum tuhan cumum pondo kasi hitung dak hawar tinpen nang than badang te nang cumum badang te hitung han nang thanat te bente long kodak truk si badang te merke bag dolang tiron labli ko long si itu ma di tolong lo standel Thomas Council si emang bangke je ron laboy pusi arang li ke idam tang tara lang sulong stame hawar tin ben bang pho an ke ron jang lu council pen isi budget ke deng tang du je la bangso traditional village code apha apan 3 crore ne pane 3 crore se la bangso je budget ke deng tang du sitani non ni ke nilitum bangso village code mate la bangso workshop long sitani non ni metang si jirung cherek ben sila bangso workshop bi pon bom lo along ben ke suri phokya along ben ke suri ko along ben suri ko rapon ben ke suri bikya ma kuson sitani nilitum jirung pon bom yang pon bom lo kasi jo lahai mang ke to nilitum ta kasira pa to dulo sitani appointment bang nang ki sedang yo sala pala bangso workshop pa karna penilitum khala ke bisar kindar dang ji ajak ko la bangso guidebook sita bangso lu sitani dom hanang tu ji
sekarang po ati la so guidebook dong sini tu kana titik pun ni tu bisa tunda la tu dan sini tu bisa rumah akaprek ni tu bisa pun tu mau kini tu bangsa apa ada di tu konji kasi la bangsa guidebook kita ni tu kan so nama ini kita bang mau kan so cik luang bang ni tu kana so guidebook kita ni nang pigi kan ini tu ini la bangsa cerai pun